Inyang a-11 ng Oktubre, banwang 2011, kapamilatan ning sulat apostoliko ni kanitang Santo Papa Benedicto Kalabing-anam, ami palagyuan Porta Fidei. Telagane ing banwa ning kasalpantayanan, amegong pisa king a-11 ng Oktubre 2012, at may pupusya king ka-24 ning Nobyembre 2013. Makabaldugan niya ing a-11 ng Oktubre 2012, ang pamamuklat ng kapag masusya ng banwa ng kasalpantayanan, uling iti ing ka-50 anibersaryo ng pamamuklat king Second Vatican Council, antimori ng ka-20 banwang anibersaryo ng pangalimbag ng kakatamong Catechism of the Catholic Church. King mabilog kapag masusyan king banwa ng kasalpantayanan, agkatan laring sablang katoliko, ban pag-aralan at pigunaman laring dokumento ng Vatican II, at ning katekismo tamo, ban lumalam ing pamanatindi king kakatamong kasalpantayanan, painturo king tunay pamagbayong loob king ginutang Hesukristo. Iting banwa ning kasalpantayanan at telaga ning Santo Papa para king mabilog a kapulungan, matulatan mang pigmasosyan ket king kakatamong bansa. Uling itiya naman ning umpisa ning siyam a banwang kapagsadyan at kapigaganakan king 5 dalang banwa ning Kristyanismo ket king Pilipinas. Tanda ning pamaglubtamo king era of new evangelization. King sulat pastoral on the era of new evangelization, Live Christ, Share Christ. Ning kakatamong obispo ket king bansa, telagade ing banwang 2013, antimong year of integral faith formation. Ing mumunang karing siyam a pastoral na prioridad ning banal na kapulungan ket king bansa. Layo na naman iting kapag masusya ning dinan pansin ning bayong paralan, baniting kasalpantayanan akya katamong amana, mituruya ka rin kayanakan, at baniting masalayang mayakit ka rin kaya katamong dapat kayapan, makapasubaling panimanman para ka rin pakakalulo, at king pangabayo na askening kaya katamong lipunan, ang makayamot king mayap a balita. Kaniting panagkat ng Santo Papa ban balikan ing sentina ning kayakatamong kasalpantayanan at kapamilatan na mo naman ning awos dari kayakatamong obispo ket Pilipinas, ban anting banal ang kapulungan, palalaman at biyaya niya ing awsandang integral faith formation, itamo mo naman ket king Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Tinulid dala rin kayakatamong programa inyang 2012 at 2013 kaniting kapag masosyan. Bistat man may pupusne ing banwa ning kasalpantayanan at ing kapag masusyan tamo king year of integral faith formation, ing kayawsan ban palalaman ing kakatamong kasalpantayanan manatili, ban iti mamunga at mayakit ya karing balang aspeto ing kakatamong yeah.